Pag-ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo ngay nabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipaayray aw ken mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbag manen nga oras yo amin papagayam. Ti istorya nga intay ikan biag ita ket pakasaritaan ti may sa amister. Nagasat launay, gaputan na addaan iti nakapimpintas nga asawa. Gapu iti dayta, gimmaget launay. Awan ti sayangan nga oras nga agtrabaho para iti asawa na. Ala papagayam, intay warwaren dagiti paspasamak iti daytoy apakasaritaan. Ditoy drama tayo. Pag-ispikuan. Nakalabahakon hani, naisampay kumeten. Madamdaman tulaeng, mamagaandan taon. Nagagat ka matan, Anjo, honey. Swerte akan ka, talaga. Ay, uray sak swerte akan ka. Gaputa nakapimpintas ka. Ken sexy ka pay. Napudaw ka pay. Wow, legs ka talaga, honey. Kasta ti kayat ko. Nagsamit matan nga agad dayta, honey. Gaputa lab na lab ka unay, honey. Iso ka di ati mo kayat nga agtrabaho ak diti balay. Ay, una, honey. Diya kaya't nagtrabaho ka. Bay, amasaklatan ti agtrabaho dito'y balay. Ti aglaba, agdalos dito'y pagnanaadan ta. Ti manggad para iti kananta. Swerte ak talaga akan ka, honey. Wen, saklatan ti agluto. Aginaw kan aminan. Iti kasta, saan ang madadaal ti kinapintas mo? Talaga love na, honey. Wen, honey. Ay, ayatin ka unay. Iso adyak kaya't nagtrabaho ka. Jak kaya't ang madadaal ti kinapintas mo. Iso nga aywanan ka iti husto. Oh, aday tani. Mangantan. Nakaidasara kon. Nagimasan ti si daon ta, honey. Longganisa, natin kan tilapia aprito. Wanani. Ala, mangantan. Ngamday ta tilapia, nagadun sa ti siit na. Awan pare ko tani. Isiitan ka iti si daem. Ay na, talaga love na, honey. Wen, honey. Mabid lang ha. Taikak ta platom iti makan. Ken isiitan ka iti tilapia asidaem. Ay, agyaman ak unay, honey. Anay, nakasaganan tinapudot adigos mo. Agyaman ak, honey. Ala, siya kung timang digos kan ka. Tapnosan ka amabanog. Wan, honey. Pinsagana kung titwalyam, ken amin na nakasapulang magdigos. At damat tentay paboritom anabanglo asabon ken shampoo. Sige. Digosan nak nga rodan, honey. Wen, honey, digusan ka. Tapnosan ka amabanog. Nay, apayan na ba sa takawis mo, anjaw? Naglaba ka kaday? Kwa,
Dinigos ko ngamin itay ni Lisa, tatang. Anya? Dinigos mo? Tatang. Dinigos ko, tapno saanan ang mabannog pa'y. Anya ngay tiing kastam anang digos ken kuana. Sinakroy mo akas laubeng? Ha? Ni tatang mat. Mas dawak Tako na mat dinigos mo. Tatang, dinigos ko. Apay, sana makadigos nga is-isaw? Dinigos ko na, tatang, tapno saan ang mabannog. Kaasimat ano mabannog? Anya? Anya ti bagayo, tatang, temay kayo. Kwa? Umayak ko mamang ibaga iti kwarta manak ko. Tabayadak to, inton maapit ko dagiti mulak alay Awan ngamin kwarta mi itakin ni nanang mau. Ay katuwa na, tatang. Mabitlang tayo nakmangala. Mano ka diti kasapulan nyo? 5 gasot laeng anak ko. Taigatang milang iti bagas ken sidaan may. Sige. Ikang kayo niti isang aribo, tatang. Kan saan nyo nabayadan? Ha? Tulong kun kada kayo, tatang. Imbagmaan ta saan a pinaritan ni Lisa ni Anjo amang tedken ka iti kwarta. Adda ni Lisa ijay siki ganti balay da ngagpapainay takalkalpas dinigos ni Anjaw. Ha? Anya a dinigos? Dinigos ni Anjo ni Lisa? Apay, masakit ni Lisa, tadi nakabailan ti agdigos nga agmaymaysa. Dinigos ka nun ni Anjo ni Lisa tapno saan na mabannog. Naa. Ala, bayamon. Awan gayam. Nang ted ni Anjo iti sangaribaw. Saan na pabayadan? Tulong na kanu kadata. Ay, day anak ko. Pagyamanak ta matulungan na talata oray kaskasanaw. Ang sukatak tumot lang ti inutang ko kankwana. Tanarigadain. Addan asawa na bakit? Ang mga nuday tapay ti sanda pag kinaawatan. Ngala, sika ti makamaw lakay. Anjo, honey, sakbay ang maturok ta. Masahin nakman. Kaya't kumanan ti mamasahe. O sige, hani. Masahin ka. Nabannog ako na iti trabaho nga masahin ka. Kasta ti kayat ko ka, honey. Alang aro din, hani. Masahin ka. Agyamanak, honey. Sakalpasan ang masahin nak. O sige, siyak mo timang masahikan ka. Ay, saanin, hani. Diyak kaya't ang mabannog ka. Si kalatan ti masayak. Sige nga, Rod, honey. Masahin nak, sakbay ang maturog ta. Ay, sa anak ang makaturog, nardaw lakay. Apay ka di, Roseng. Apay adi ka makaturog. Kaya't mo ti mamasahe? Masahiyan ka. Saan? Amom ka day, pampanunutak ti anak ta. Apay ti anak ta. Kasladyak maaklon, ngadan ka din nana. Kurang laingan ti kasar kadakwada bakit? Un nga road lakay. Sapay limasin da iti pagnaudan, kat agab-abang da itan di tabanlasew ti kalsada. Kat bayam Nasaysaya at magtalimasin da. Tapno isudan ti makakamo iti pagbiag da. Di mo ka di madlaw ti anak ta. Kas lagim magatlaunay. Wain, nadlaw kumot da ita. Iso pa yun ti aglaba. Aya. Awan lakay. Kanayon ko ang makita ni Anjo ti aglablaba. Kat di asawa na ngay. Diyakam mo Wala, maturog takit din tarabain.
Ay, masapak man ay namapaniday garden niton bigat. Alabakat, maturog tan. Rabi iunayan. Ani, nagringkan, nakaluto akon, intagar mo saren, nakasaganan ti kanenta. Bumangon ka na ni, tainta nagarmusar, tapno sa anak amala daw iti opisina. Muna kalata na mangan. Maturog akpay. Alang arod, maturog ka pa'y. Umuna ako namangan, ha? Wan, maturog akpay. O sige, isaganak lang tanti ka nam ijay lamisaan. Mangan kan tulat tahan eh, ha? Lakay, inakman mangipan itinaluom asaba iya ayan daan jaw. Alakit ing kalata. Mayat day ta sa bata na sam-8. Mayat ti pan nakaluom na. Wan lakay, imbagla akanon jay anak ta. Kananda iti asawa na ako namit ah. Numabalin la ko mga imutak di asawa na aramidag. Ne? Apay mat nga imutam ngay. Ay, jak magustuhan da di para iti anak ta. Ket agdindin nada nga rudan. Kasarlangan ti kurang kadakwada. Ay, basta jak kanunungan ti relasyon da. Bala. Ingkakat ipanday ta saba. Bareng maabutan pa di anak mao. Sige nga raw, inakaw, lakay. Napan ko yung disotay sa bae di lamisaan yaw, Liza. Sige, nanang. Apay akas jay te lamisaan yaw. Adda apay laang dagi jay nanganan yu ijay. Apay adi mo simpa. Madamdaman ton. Day talaang agsel-selfon ti araramidam dito'y salas yaw. Apay no ingka agugas iti plataw. Agdalos ka ija kusina yaw. Madamdaman ton, nanang. Kita man to'y pagnanagdan yaw. Kasla adda ubeng nga agiwarwara. Gaputa aglalaok ti amin. Apay adi ka agdalos kan agisimpa ka dagiti gamit yaw. Madamdaman tulatan, nanang. Ay, anyan ti kasta nga aramid mo, Liza. Papakpakan ka kadilatan iti anak kaw. Ha? Kanayon ang mabannog di anak ko iti trabaho. Sa ita, di mo pa'y tulungan iti trabaho? Matitilang ako iti panagsasauyo, nanang. Mabalin ka diya sumarding kayon? Ala, rumor kayo laangan. Tapnaawan sumanao ditoy. Makatitilang! Apay akas na ti rupa managgapo di ayandaan jaw. Masuro na ka talaga iti kabalay na. Ay, awanan bain. Apay manin aya. Dahil talag siksikawil ti araramiden na. Ay, di pa'y agidalima nag-iji balay da. Ay kat may amlaang ah. Nadaldalos pa'y na iti balay tayo. Ngam ti pagnanaudan da. Saan mo na pakibiyangan? Tapno awan ti tumaw na parikot. Ngam nakakaasi jay anak ta. Bay amlat ta ka de. Makamudan iti biyag da. Saan ta ida pakibiyangan? Kumusta nga ijay nyawin mo a babae manipod club anjaw? Ay, awan parikot, manong lito. No di gapukin ka, jak na am mo ni Lisa. Nagpintas a babae. Nakajak
Apat ka nga rod ah. Wain manong. Imbag ka pa'y. Tadan babae iti biyag mo. Hangam siya ngay. Awan pa'y. O di mangsapol ka matan iti asawaam. Wana. Di oray talo. Oray may salaeng basta da. Ala. Inta mga nananjo. Pangal daw matan. Uwan gaya manong lito. Pangal daw gaya man. Mala. Ingkagi take out iti kanam. Tandapalon ko. Sakman timang takwat iti aramid ni Lisa. Taapay masurun unay ni Rosing kenkwana. Adda ita. Adda ako hindi to'y ridaw da. Nakalokat, mate. Umunigak lata. Na. Ayan nga ni Lisa. Nakailan di ta sopa. Nakiting t-shirt pa na. Lisa? Hoy, Lisa! Oh, tatang. Da kayo gaya. Nay, nakailad ka mo't anadanon ka. Juan, tatang. Nabannog ngamin dagiti mata ka nag-cellphone. Iso nga inyilad ko na. Kat inturog ko. Oh, anda ka di ba kayo, tatang? Di magasaklaeng. Ta makiinumak iti danom. Makain inumak ngamin. Ala, ingkailat ta ija kusina, tatang. Nga, awan pa'y naugasan mo't abaso da. Nausar mo't amain. Anya mo't tayo. Nakatambak mo't ngamin ti uugasan dito'y lababo da. Anya nga ti aramidan ni Lisa. Ta saan nga agugas? Lisa! Apay, tatang. Umay ka agugas iti plato yaw. Nakatambak mo't dito'y lababaw. Masadutak, tatang. Dintulangan anjo, inton sumangpet. Anyan. Agugas lang iti plato. Di na pa'y maaramay. Pudno ti kuna ni Roseng. Sadot gayam ni Lisa. Anjo, honey, kayat ko ti ag shopping. Kan kayat ko ti sumarungkar ka dagiti gagayam ko. Ay kat, sige ah. Amok ka nagsweldo kan. Iso akayat ko ti kumatang iti masapsapol ko. O sige, ikang kay ti kwarta. Agyaman na, honey. Agrubatak nga rodan terumwara kon. Sige, ikang kay ti kwarta. Nay, anjaw, anak. Nagadumatan dagita nakasalapay alinabaan niyaw. Sika ka di tinaglaba. Wan nanang. Ayan ngay ni Lisa. Rimwar, nanang. Mapan kan wag gatang iti masapsapol na. Ay, anak. Jak kayat nga ibagada ito'y kanika. Ngambalik sa klata. Anya day ta, nanang? Nagbalin ka da maag. Gapo kan ni Lisa. Nanang? Anak. Nakakaasi ka laeng no ni Lisa ti makatuluyam. Hoy, Anjo, agringkan. Agsapan, mabisina kon. Nego.
Nagsakit ti bagbagi. Bumangon kan, di ka pa'y nakaluto iti armusar. Maditirik na, Lisa. Agtrangkaso aksa. Nagsakit ti bagbagi. Sakit aglamina ka. Bumangon ka kit din, tayin ka agluto iti armusar. Sikan ti mapanagluto. Tama di talaga tirik na ka. Ing kakit din. Kaya't kung ti agkape. Ing ka nagipapudot iti danom, tagkape ah. Madingarod tirik na. Diyak ka balan ti tumakdar. Di ka na ginarte. Bumangon ka ditan. Tanusan gumurakan ka. Maditirik na, Lisa. Sikan ti mapanagluto. Sigan ah. Kan ikan nakiti kwarta. Ada pag nami ka dagiti gagayim ko. Narigat mat no siyak lang ti awan kwarta na. Ala, bumangon ka ditan. Ting kagluto iti armusar. Adawag ni Anjo bakit? Mapantakan o iti pagnanadanda. Mangipantakan o iti makan tamabisain. Saan pa'y kanuan nga iti agsapa? Apay ngay. Kaslag kakapsod mata magisarsarita iti cellphone. Ala, mapanta adagos. Kan mabiit la ang tamangalaak iti makan iti kusina. Ada tay linutok a pinakbet ken galunggong. Dayjayon ti ipanta. Wain bakit? Hay, anya nga ta tinapasamak ken kuana. Tagkakapsod a magisarsarita iti cellphone. No kasta, saan na ka nga inlutuan ni Lisa iti kanam sakbay arimwar? Saan na nang? Inalan na tinatda kwarta kay walit ko kat rimwar. At da ka na pagnada ita kadag iti gagayam na. Ay, Masakit ka? Ngam di na kain nasikasaw? Di na ka painlutuan iti kanam? Kan pinagtumar na ka kumaiti agas a para gurigor ah. Talay, nagbara ka. ay. Awan nga rod, tatang. Mala anak ko, mangan ka tabanyusan ka. Kat ipanda ka ija ospital. Impabunag ko amin na nagamit ni Anjo bakit? Adami nandito'y balay. Dagitilangan kaus ni Lisa tinatday di pagnanaadanda. Ay, nasaya at ba't? Amin agamit iti pagnanaudanda, kat gamit amin ti anak ta. Isungawan karbangan day di Alisa. Kita mangagpaiso bakit? Di pa'y nagawawid day di Alisa. Idinto da pinanawan na masakit ni Anjo. Nasaya at matain manugot ni Anjo nga agawid laangan dito'y balay. Anjo, anya ka diti kayat asawan day to, honey. Apay akawas ko lang, tinadanon ko iti pagnanaudan ta. Gapot ahos to gayam dananang kantatang ko. Naskin nga agsubli akon dito'y balay. Katsak, kasano akon? Agsubli ka langan iti klab asigod ang nagtrabahwam. Naamiris ko asaan kagayam a pagtatakkunan. Ha? Napintas kang agpaiso. Napudaw, kan siksi. Impay ko amin na kayat mo. Di ka pa'y pagtrabahuan iti trabaho iti balay. Siyak amin ti aggunay. Ngam nalabos kan. Di nakgayam aywanan no masakitak. Amag ako Ancho. Di na ko maisina. Saan ka na paganano, Lisa? Saan ka pagtatakkunan? Napintas ka nga agpaiso. Ipaspasikat ka kadagiti gagayim ko ta napintas ka. Ngam nagbiddutak gayam. Naimbaglangan. Ta saan ka pa'y nga ingkalay sa? Ancho. Ala, ingkan. Alam amin ang dagiti kawas mo iti pagnanaedan ta. Ta pumanaw kan. Taddan sumaruno nga agabang ijay. Ko, Ancho. Saan na ko mga isina? Pangaasim. Urayan nga pa iti bagbagam, Lisa. Talaga nakaikadeng akon.
Saan ka na pagtatakunan? An-anwam ngamin tinapintas, sexy, napulaw, kan wow legs, no awan mo't panangipatagnaken ka? Ala, pagispikuan da ito dagiti kas kini Anjo. Pilyan yu anaimbag ti agbalin a partneryo. Saan nga umdas ti kinapintas laeng, kan kinawaw legs. No dikat, importante ti ugali. Ala papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti may samanen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Insurat ni Carla Dorothy. Musika, pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama ket na isang rat para iti Manong June Drama Channel. Agyaman kami iting kay panang tarabay, padaanan dagiti sumarunupay aparang.